Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Saungut ki kertong ki ban aireng haka election chak yeng dorbar thawan ke jala ka balong haka arpnyo torik rumpang arajar arfulai kilalai ban thap kerteng hakmat ki returning officer ki kertong ki balai thap kerteng haka hendro torik rumpang arajar arfulai kilau Martin M Dango ban aireng na Ranikor constituency naga tiket jong BJP uba Renington Tongkhar uban aireng naga tiket jong UDP na Maukerwat constituency uba Sounder Strong Kaji naga tiket jong All India Trinamool Congress bat uba ban pentingan lang ubaya kun kumkurtong shimet. Bani i bukan ke serok wabha nadu nang de na po mautong na larem nang tu ban poi sadu saulia paryong ban bi hanong selong ta ke di jebut ki serok ban kam ke serok wabha nang ta donro ke jikwa ban yo ban snai ke serok wabha nang ne narang dekau ban bi hamar ngor donro ke jik angnot ban yo ban snai ke serok wabha nang ne narang belang roba ban bi hang tai ha rang belang roba ban bi hang tai hanong ha jika di tai po ke wei ke snong ke wei ke snong ke pi yu na roba rang belang roba ban bi po nong kasen nong kasen hanong kasen kita kena kecik angnut kena kecik sau teli kisurok kibalang pada kam hadok kata ban connect kena kecik lai teli ki distrik bat nga kuat noi pila dengan la ban le kumta ilala ban ra ban keladur ban improve ya ka yo ya kot ya ka ekonomi jo kena kecik lai teli ki distrik hakapan ya penjan hakaya le kawan kita kena kecik angnut ki ba kuat rengkat ka ban kuat ban i bakan dep kena kisurok ka highway hakapan kuat bangin propose no ban yat no ban nompen issue ya kena ka intermediate lane ni ka bangin la tre menta Andai yang kebangin yo nak way pada ke highway, ke national highway, kebangin don arteli ki surok ba, nalor kene ke intermediate lane kebangin terima ta, indon sakwe ke national highway banle, syadu syaraniko. Saya kerja angdur junga, bat hoat ke tourism, kene ke way nak kitong kebangin kuat keladur kene ke konsumsi, pada kene ki ya ke distrik ki bar way lama ke tourism. Kayo kam ke jam kene ke way ke sektor ke bangaladon kerja angdur, bar kerja kuat bagi pajba Bangladesh thang bani ibi kon samla kin kam yo lap hakayo kam hakayo jam la kalong hikam sarkar na kong bat kum juro hikam private ta kan ngubang kwa bani ibi kon samla kin don kin sus kam ban yo kakam ka jam i ngin persang ban wat iki sanction ba fair ban ka sarkar ngin yo pengej ki sarkar ban sanction ya ki post ya ki additional post hapok jo kan ke distrik isu keman perkemau ba hapok ka ndeka sispa jeng tiak ngelayo ki post haduk sispa way tili ki post ka bang sarkar kelas sanction recently ban layo batung ya ki temporary ban ki leti ban salak ban recruit ban regularize ya ka service joki lande ban recruit thamai ya ki kum ke jeng dei proses ke ban le teh regi nang kuak ban dang budin mentah nang disikmat pede ya ki department barok khoi maka way bu ki department ki badon kam ya ki additional post ngin persang pengej ki sarkar ban sanction ki post ki ba fair ban tre ko ke distrik nang ban yo kam nang ki khun samla jugi kin yo kalap yo kam jam ndagi sku thu batang nang sarkar kalau kabum lalong yero kam haduk kata-kata bakin ki private sectors hak bakin me ngarang don kecing angnut ban yo i ba ondon ka way ka service providers company bat ngakua angnut baki samla jungi na kene distrik kin le ya kata hakaba kin seng ya kawai ki service providers ban yo ban penderung kam ki khon samla bakin tre haki department of fair ka sarkar India menta habaro ki office sarkar jongkai ki kam ki bahapo ki clerical job nang ta ki kam penkhoj ki kamri baro ki la khot bet ki la shu outsource ki la ai be ki private company tian mar kata ngidon kam hadok kata bangin don no kawai ka farm hak bangin sa pensilor kini ki samla jongi bakin dia bersedang kene karnong kalat yo kam yo jam kini ki ban seng kene kene ka business ka bahe
bat kin yo lar bat tukam lagi hajar kibru kata ka bangalak kwa bah barang nur ngalaya keren ngalaya share kini ka idea hi katu ka samla ringin push kene bandi bandon manor ban shim kene ka ban lead kene bangin yo ban sedang ya kene kalap tungkam tu jam ikon samla na kene district jungi skwa bli tu pi bakat shaka village aso shalong pinlap bet kinong makorwat ki maram jungi ki baya trei kam misteri ki baya trei ki kam kenro ki baya trei haki jakai bon ki de ki bru jungi teri ki don kutu kene pada ki bru jungi hi namar omdon ba organizer kumade ki barang ya shang ki bom yo kam ki baya uat ba kim yo ka kam bela kam sengi ikwa bakan don no ka seng kan don ka way ka organization ka ban organizer kene bakan don ka kontak ha ka bala don mano ki bru ki bomur wat kam kin kontak hangta badla don kano company ko bawa wat breu wadon kam breu na kata ka jaka kin kontak hangta bakin supply ya ka manpower hakin ki private company ko fair ya kata ngalon ke jingo i but ngala perkhat hiban pentekam na du mana kene tang ba kapor kalakot ngem lap ban le ngi kwilti kene tem ko areng lap ban le ka we de ke bangin persang kwilti sibon te ngenom lap ban ki exactly ka numbers ta bangi kwilti sibon ba bangin job ka parti kala set up bon kandidat ru pas kenal ong kandidat ki bayale ro kimdi kai kandidat ki ban suyale tang ban power te di kandidat ki ban cikaran macam ti filti ba sibon yen job bat ki filti bang job dalam sarkar ketika hadir ke election hakabede bat kamu kurwat constituency fisno gumno menta ngate ku kandidat bertry bang ele ketika election hakaji perkre angkat hakaji ye trelang jungki party workers ngadon ke jikerman bagan job kini election te sutunar ban itu ipi bahwa hak persang jong hak sansnem ko mamle ngala ai ke bhatam ke bangala banle wala pedeng jo ke jiperwit jong corona pedeng jo ke bon ke jinga tengko te ndai nyela persang pia state ikam ya ke ba pio hi bangim simla e ikam ke basateng ya ke jing angnot jo pajba ngela persang ban penpoi se katong kum hak ban pendep ke ni spa jing thia ngela la pendep ngela la pliaka kejing angnut jing pajba banyo iksurok ke bakam baha kam tamna du nalap moreng seduk selis bakorwat bersu serendikor kataru ngila la pringit ke sarkar ban penyo ek sanction la dep khot pendar kejing trei du lasdang nadu na lap moreng sadu sya wailoi bari kedega basa nadu na wailoi se bakorwat du kadon hakmat baha ya ke bak sarkar kada consider banyo kan ai sanction ti kini kejing angnut jing pajba ke bakil angnut ngila persang pendep Arwah kiwai de kedevelopment ni KPI lah kide hakadetik mungkin barok kiwai konsumsi ngangis kami perbak KPI kejingkelah ombam komde ki school bat kiwai ngala persang banle bantrei hakadetik sansnem barmanra ekaroi kapar sonsar syakade konsumsi kum jero da kapet ya ke jingyarap iki nongrap kamtam hakabangila persang barmanra na ke SRWP scheme ke SRWP ke ML scheme ya ke bangila aban ai maximum syaki pajba ki individuals kepada ki farmers ki nongrep tinggal pasang bercakri bat quality bat pajba kinang ai lat dengan mangadon bon ki ba ngarang kwa pendep ya kena ketem ka baar ngadon kejing angnot bat pen keladur ya kena kadong kathan umde ta ya ka mofrot konsumsi dari kini ki lai teliki district ka southwest Khasi Hills ka eastern west bat ka west Khasi Hills ya ka bangiadon mar senda na kwa penura kejing keladur kam tam lang bakil tik senken ngadon karut map kejing perkap jonga bangin ya penjan daki surok baha ya kini ki lai teliki district ngadon kejing kwa banyu i bakandon ka surok baha nadiwa lajnongrim banmi syarwang idon kejing kwa banyu i bakandon ka surok baha na sokma syarangai kse banmi trading na taki samla ha kawat kam kawat jam ki babon ba ki kun samla jongi ki ot ba kim yok kam ndangi kili pila apply kam em tang ban apply kim nang ban apply tenda kila apply ru kumno bakin face ki exam kim nang ban prepare ilade ban long ki babet ban qualify ki exam ngin wanra ya kata ru baki kun samla ha ka bangin don ka training center ka coaching center ban ai coaching yaki kumbangira sedang man hakni na kamta kini ba apply kam di si hang ni ngila ai ka coaching yaki ban ngi scam ka long ki mutoy ka por baki apiar ki exam wadlang padmi ka result ndai kila apiar ki exam rengkat bagi tu hikai ke bangin le ban ai hikai samla ngin le kham bhai ka ni ba omdei tang bangin ai hikai tang kini ka tang hangne tang namta ka DSC ringin yo ban ai hikai ya kini ki kam ya kini ki entrance test ya ko kina haban le ya ko all India entrance test ki ba pair ngin persang ban le kini pendanai dari 20 da kata ki intervention ni ke bangin persang hari ketem ka baar kan long kijing pilap
ya kayo kami jam ko pun ki kon samla kita kri jang not ki bangadon bar community ba ki pajba je ko keluar konsumsi ki nampelan ke experience ki bangala yo lat ban yo ji kai ki samsnam kum MLA bat arsenam steng kum minister community ba ki pajba mo keluar kin I love being assistant pap bagi yo menteri kam ya ki experience ya ka bangala yo ki samsnam knang kan ka jing mentoy ya ka roy ka par mo keluar konsumsi bat ki pajba baro jong ka district bat jong ka state ba kri bar ko Malaysia ngan job bet bagan job bet akan election kumbaga juang ba ni kam concentrate bah ka to karoi ka par ka ya ji tenri ka komsan e kalong ba nakbenta ki ni ki beduk besuk ki ka ba ngala jukran ba in haban ile sitom kumnukan rat ini ki jungdok kri one of the agenda na kalang jonga oi ka beta ki ki surok kesengkian kini kita kira ada piyo MLA bagi officer berbang kebut kelawan jadi kebakongsan kalong barat ke jengduk kepada jenja plat baik kesemua bamiak kami jam kali-kali buka agenda ke banga ketakle berkedang kecikit ke bakya nak berta ka konsesi berkali berkoi pi keji juga baka Trinidad Congress ka Kustat ahbun kiliang nomor bakadi ko we hamta mapo rijungi po garhelsu ka kiu ba hangneru mata kalang nak kiu para po ma kurwat konsesi jungi ru i ka jing ai support ka pasir kai nagi pa pangalai kalang par koi ka baki pa ki i kalong ba ya ki issues ka ba ka party ka don hak bade bat ki scheme na kamta ka welfare scheme nam ki kanthai nam ki samla ka mi ka mi jam nam ki nongrap bat ngeli i ba apa ka manifesto jungi kalong ba hadian pengelayo sis pak sni hak jingwan jungi ban form ke government hak ka election arajar pulai in pendap iki pakedi di goi ke pangostrat ke baar ya ke bukpai ba kursan kalau halor ke nika ke jing keren ke jungi parliament nak bentaban itu no ik ketin kasi jungi kum ka official language tum bakari in charge ke India ke bolai mules kalau ke kongres hi hak por badap hadir kongres ka do bor mata ke di tangani kun ya ka BJP po India ka bakti parti par khay kamtam ko BJP ka ting yap ting MT ka Trinidad Congress madi kini ka baya dai ni Kristan baya dai ni minority ta kada upai ba usngo madi tangani ka parti hadir mo ka Congress kala down bat kade ka parti ka balai ka jingbun MP po parliament bat kade ka ba R hapo Meghalaya ya ka ba mdan MLA Congress yo ka ba leader of opposition mathaw de jo ka Trinidad Congress and we hope that next another 1 month then will form the government and will be in the government, will lead the government. Ni target bagi banjok kumbal life R, life life 3. Jangan ke target, naka san kukli punya. Markaruh suka ikumba ni sweep di nasional kadang ka jengki aja interes R life seat, nasional R life seat. Part kumta tatang iba ni dan ka hope in target ya ka majority absolute majority kata ke pa te kata buat in sepet kalau no but kata always a target even the small party ru ki target hi ya ka lai phui ru arngi le te jadi ka party ba he sa ka bar kalau ba ko ma pi ki pi ong ba ka te ke party ke patmai kam le ke patmai hang ni jadi gini ke party thamai ke mi hi mata fight por khot ngilok thamai tingau ba thamai nga apil ki pajba aro bikin kersian ngau ba thamai hanga kilok thamai lot dan nga kerpat iki ba kinwan chekmat ba ka penyo trik dang step don't split your boats what pen prai ka bot ka jongpi la pi kwa ban ai ya ka jingjop ka budan borom yong nu candidate ba kimon kin mi ba kinam pen pat ya ka bot mar ka jipar ya bot kanamara ya ka jumba nga yeng ha ka ni ka makorot konsensi ru ya keba ikthau chungai ba robalin do bolong u architect junga ni ka shnong ka bai jungi ma karo kasino ka roi ka par hadu ngri yo ka district ni ro ka neru ni ba de balan u de wei ni ki nong sanjori ka bari ban wara ka district bat ki community bi ki ba kinwan cha kamar ban a ka chikirsan da ka ba chikir mau e uni dar lar ki kan mau e yo ba robalin do kin pun job dan borom na ba ngala ban wara Shibun, kita nilai keren, kita sateng, mungkin kita 2 lanes road, tentang kita development kalian
Inagta ki bang bang ini balik. Jadi kata ke bapak ba angnut ba community ba. Hagini ki senam meladap. San senam kala shu ya kumto. Ibu pli mo nginum kono ino le asi kedong kejip telat. Hakita kinong ilam baki mahaban. Deliver ya ki ba ki surok kilong kumto. Let silang kumto. Let silang jung MDC ro kumto. Surok apa silang ngai ila ka jong khamat balik minmit ngot ka wat kamasi ka balang ka thung khama ti mla ban ong bangadi tong uta ki di ban ong bala de o MLA mla ka kamram ju MDC elected mo bre bola jet pa ba di ban tho ju government ba government ke department ka di ban le tene susna bat mla ban le ka pa ba dia not fit ti mentau MLA ru publikarat ila tri sitam tendai isutam tang ban su pendap e ka kam ju i madang rual ru ikthau nga ru kalabang tendai after hadian bangila nyan tengah akar Southrik September mah ya ke bau leader juga Dr. Mukul ba Charles Puro presiden kelait pat ke blok kongres kelait ban dumok beri pleno ya ketika health center itu selong just a formality lem dan ni ba kelenyak we expect banginawan nakabot ngin pendap bang di pen pesatek klam da bo teng bat kawai ke bang official bangan kalong ba ka bagi community kalong ba ngin declare thma persya kumbalalong ha ngila declare thma persya COVID-19 how arjar pho palaja bat ngin declare mata ba thma persya panrat ke jingdup ke di banyak chwan mar mla shu ban pe ke jing ju ki pa ki shong ha ju ki thia ha ju ki bam ha ju bat ki marat ki dang don ke jaka sem ke babang kalau ini beli ki bentuk ki besok kirang lagi juga kisam silang ki mat ki jeng dan bapak ki they will try within 5 years garamla ti inspect ki berbalik ban kon election ko MLA yang disnam adat play kolong mena kebentang tek kai ka kwai ban yok taki long bolong well develop mah kelong ba ini thing at all back nang ba kelong kari ka jaka konstruksi jemi kelong ke ba khamroi bat ke ba khamparak taki yang ba gamut ba jing ka men kadai kelong ba chapang kini ki khamtam kini reservation policy bat kum ta ter kata jing mu yang ban le bhai pa ba ta kata kelong kham kren kelum. It is the wish of my leaders and people. So as per the decision, majority of my supporters and leaders, ultimately we have to switch to BJP. Definitely, this BJP is going to win this time in the first time in the Ranikor constituency. That may not be, but we are expecting at least 15 seats will win.